Jure yacera hakasheshekera izuba yasiga byaronka bugashe kibaya majuro kitagata hamwe na kabare aho emisiri y'abantu n'entookye byagwisa ubwenjura yo muyaga nyamwingi shanka mwenda twaterwa ihunga rero tutakumanya hirigire tiryatusigira mutoke nzo tubentu hamwe cyo kurya tuyamwe akasente so twabishaba bebembezi bitu na government twatwara hamwe kuyakubasa kwateraho bakagira ubuyobozi bwatwereza abo kubatine cyo dusigiye isika kibanzize cyangwa hati nabati nagoga gahumuyaga gwagatwara njeni ndiyo nakine okutekera ndiyo nshobi ecyo ko ikindi ndi nyamwandu kino msora ngure mti ndiyaho nanyeginchiriza amani bagamwe twagahikaho kunkatu hashirikira amazu gataranse ya mukaga ibiyungu by'abantu amazu bakoraramo niyo ni ishubure bitoki konka ni ndeba mferirwa munonga abo kujya hareba imbere nashashwire bira hansi bandembentire na nenkonya mbwe ndukwenda ngo nanyica karengere kini hamuko kandi umuyaga fugwizera bwona gwabihirka hansi niwe ngacyamani w'abantu ni nshaba government etuyambe tunzirika relifu tubase kubantu tubaho ukusentoje zitu ziragaruke zikabaho Omuganda nkaga abatura bo mu cyaro cya Rwarire yo kubanza omuri Nyakayojo Mbarara site y'amashuma bagweriro kagobwa nyuma y'enjura yo muyaga okusisha entookye kashenya n'amaju gabo kandi amakagaru kurenga muri 200 nugo garabanasibwemu twino busasa bwingi kwera bishomero ryitu twirwo muyaga kandi obuyambe butwire ntufuna ayishomero ryitu eri kwatire no kombeka n'abaziri umuyaga gutukozera kandi ureba byona kutwireho mwene nsabo biyambe shaba government twirukangirira atiste ibintu birgone birega kubi kushanga abana b'abantu bashomeramo government bagira ko batuyamba kureba kangwishomere twaza kumuruka abana babonaho kusitama nangaho kusa mwene tugizere ikizo cyango government ituyambe nangwe n'abantu ako kuteye ko munda yabase